Vous écoutez Hiti FM. Hiti FM, la plus belle des radios. Tra hoere mai orana whahua tātou I tō tātou farerei whahura ITM hana nei, te mei ti une tātou ni aswit whenua moorea nei, hi haua tuai roto I te tua amata ina āno paopao, e farerei ro tātou ia mami Iris Temauri, o I hoi te metua ia o hei mata Guy Temauri. No te ia whaanhor a whahamana o ai te parau no te hoer ap ai whaatupui e te mo te mei mua nei, no rira e wiwi a tātou I te moman o I ana, I orana mami. E orana Hiti FM, maruru te tere roa ame I nei moorea nei no charmei haruharu I umana o. O te io Temauri Iris vahine, mamao Guy Temauri ia. E hea te teimana o ta oenen he hol o mai, non ei te tamaiti ta oe ia Guy. E tamaiti toitoro te e ta oi I poe nei ia. No te waroe ona te karapelu hapir a hoi te pratau e ano pun avia nei. Surtout tra kartie poti e ta I te no ta oi I te ia. Tauturu ia rātou I hei nai mei te hei nāt hei tāna prata he ano tare mea whainene tāna pratau rea. Te mahana maato a whainene te maano tare ahau e whaituitot e motau rea ano tau te waa. E pa mei te iroa, e pa whawhaaro tāna iroa no puna avia. Te teiwid aia oe mama Iris te pai te maiti ta oe waura mai na hoa o ia te parau no te hoer ava? E mi tōna hare a chapira I hamatai ona tāna mea tōna aur a te hoer ava o vaisot o tāna hapira no trano a eupa, wōroroto iana te eupa o eva. O arawihi ia mai muso e ia kapel avec te ui a tōna haere mea I korapelu Hawaii ki nui, re mai nei tō rātou. Oe, pa aurohi ana te tamaiti. E muri mai mami, wa horo ato o ia I tōna teimei no te hapa ira ai te motamari, wa horo o ia I tōna ite te ato ai roto I te motamari. He, wa horo a pauro tōna ora a roto te empratamari no chapi te hoe I eupuna avia e te teitu a mō vai a tata nirohi a me ona nā te mō whia no tare api taratu pratamari, pe au hoe wā. E hā te teiman au no oe, no te whaanhor a e rawe no hia nei, I te momoteiti atua no te whaaman or a te tamaitina oe? E pa me te iro tate e hutua whare dubois rau o monsieur madame e pratamaiti a. Whai tuitor ano tarawe mai te oroa o ta automaiti, no tamana ora a ta automaiti. E pa whahihia roa. E hā te tei paroid ana oe, I te whea a pipa, aurera te e motamari hia mai e ta o tamaiti, penei I te imhana, wariro mai rātou e mau aito pa I te imhana. Pero mauro te ria mer heiti riro mai I eitoa, chapira a ta automaiti, e te haman ono rea rātou, te haramai ne rātou tauturu te hupa hoe a no memorial o Gia, I te roa I rātou I haramai no tauturu. E haman o mei ta automaitia, tara taua, ai timo he a rātou. E pa mei te iro ta te e whami dubois e rawa nei, e me whahihia ro nāu. E au e rāua, pauro te mataiti, hare no ai te ro o ta automaiti. No atu e wamoa. Pero I hope ana oe mami? E, ia puna avia tātua Yorana pai, nā te e Hiti FM farerei ahia tātou. Maruru mai te e tauturu mai te tutara a mō whia e rawa era te e memorial. Maruru mai te. Tara hoere mai wharomeria tātou I te moman o no mami Iris, metua vahine te e o Guy Temauri. Vous écoutez Hiti FM. Hiti FM, la plus belle